mapenzi ya Mungu. So wakati wewe uko katika ushirikina, uko katika ukahaba, uko katika mambo ya ulimwengu na unatazama, unajiangalia na kudhani kwamba Mungu hakutazami, pole sana. Hiyo ni Biblia inasema ya kwamba macho ya Bwana iko wazi, inawatazama wanayelilia moyo wao, na inatazama wanayelilia vitu za ulimwengu. Inazidi kusema ulimi safi, ulimi safi ina uwezo wa kupoesha hasira na kuleta amani, lakini ulimi wenye sumu hubomoa kila kitu, huharibu kila kitu. Kila mahali umesikia, kila mahali umesikia, hiyo ni ulimi ya kufunja.